Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang terhormat Peta Camat Barebo beserta seluruh jajaran, Tua Malebiki, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebo beserta seluruh jajaran, Tua Malebiki, Peta Desa Kampuno, Makutofaro, Tua Malebiki, Peta Mantan yang sempat hadir membersamai kita, Anca Jiwitan Ramah Kadaya Kampuno, aman dan damai. Nasabah situ dangang Peta Mantan sebuah peta desa. Makutofaro, Tua Malebiki, saya tadi sempat lihat Kakanda Gurunda Ketua IDMI sempat hadir, kasih kanda. Ibu-ibu BKMT, seluruh pengurus masjid, kadang pengagak di utapu kita sedi-sedi, naikia memuari yang kemanang hadire, nafaka lebih mana kipong Allah Ta'ala rilino makutofa romati riwan wa akhirat. Alhamdulillah, tempat peturi pataraka tandra syukur serta nasabari tempat petunda tu papinya menafong Allah Ta'ala kaman nesigi nawering adisi disingeng waktu nasi bawai asaginang makutofaro tepe yang kaimu pamat di bola di otak kaleta nama ringang itiwi aleta hadiresi peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di onron dan dia waktu mabaraka eta makutofaro salawan dan dia papa salama masa lauri tau kaminan nafujin nafung Allah Ta'ala alim alabitna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surona fong Allah Ta'ala ya angkari lalu rampe malebih na pura gi na paletura kareba mapakar nurennu terima kadana nabi ta kullu ummati yadkhulunal jannah ya mananna ummaku mutama mana suruga mamuari kemana engkai hadir ilalanna ye asirun tugange ummat namana ki nabi ta amin ya rabbal alamin. Selesai malebiki tanda-tanda mau kita nampak nasabah rencana itu namita kabar ceramah. Naikia sebagaimana Dendre Guruta Kepala Kantor Urusan Agama menyampaikan kontrak perlu tongka set di kontrak na ustaz si bawa tomaring kalingai. Nasabah kebetulan anata andrita pacaramata rilalana ya hikmah maulita engka tu de napada si bawa ini engkai kumi kampuno agaro de napada logata engka to bahasa tak de napada kebetulan tongkai macarama tau boni bagian selatan orang Patimping asli magin wakada loga makutofar engka berekada de napada nasabak memang pada kita boni niki duai angka muto dua telu dina pada komaka de to patimpingi idi komai di kampuno di awang idi to patimpingi makada gi di ahan ya koto kampuno makada apo idi ipatimping makada gi bubar aja di komasui matu loga na patimping ya rega werekadana patimping ya komelo kimi cawa silahkan naikia sedi bawa perlau ku mencari kontra aja lalu tatangga-tangga kan apa micawa
paupan na tatangga ka na pamicawa letu caramai wabillahi taufiq wal hidayah. Bisa lanjut. Alhamdulillah. Narik ko Nabi sallallahu alaihi wasallam melo bicara capu ni mereka data de pana capu bicara na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi na kuro na taruh lebih na Nabi sallallahu alaihi wasallam baka de gaga ada mapoji si tongen nae si kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad riasangi Muhammad aga betuan na Muhammad apong werekadana lenna bahasa araya naritu hamida betuanna matebba ipoji yarega yang terpuji yaro perlu ya kutanang idi tulin kai hadar Imam Mauli magiro Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tidak mungkin langsung lebih tentu kalalenna saisanna nasatuhan ritata lalenna engkai nasaba la to na romeriolo to riolona engkamotoi malebih ampena. Dia umulnya cerita mana kiro iga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke dua teluna mencaja kalebaraga. Jadi engkala tona Nabi tadi sengi Hashim. Iro jama-jamanna Hashim riolo alena bagiangi anu diinun nenia anu diandre tau engkai lokari Mekah. Wedi jadi sidung tutur biasa tau engkai di Indonesia kalau memang masa itu ada Indonesia. Magina diasa Hashim nasaba alena pamula pandai roti yang kai purari di parape ya ko ini mako gesanggara pepe iya ro jamaah haji ditelani Hashim bainena yasengi Salma tosogi singkat cerita di wetunna ro monrodara Salma kebetulan yang keri tampuna riasangi Abdul Muttalib ya ro Abdul Muttalib riwatunna lokka Hashim dangkang riset di onro yasangi Madinah lele di Pamasena najajina Abdul Muttalib tapi Abdul Muttalib asa tonga-tonganna tu riasangi Syaiban magani asa Syaiban nasaba wetunna jadi engka mapute gemana yaitu ugi riasangi ungeng bahasa Melayuna uban bahasa arana Syaiban apoli ni kuro di Abdul Muttalib najaji na ambok na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riasangi Abdullah magiro Abdullah na dipilih di fong Allah Ta'ala mencaji laleng natalle tahu kami nang napojin na fong Allah Ta'ala dasangi Muhammad bin Abdullah nasaba tengkalingi durwane iya ro Abdullah engka sifat-sifatna ma besar mati dulu ma bere bahasana ku patimpe maka coa jadi kongka urwane maseke ibu-ibu nang kamu urwane lain esapa ni ro lainge masusa tu urwane maseke tanenga ki bibi unggul tengkalinga mo ibu ya ro kadoi mamuari na maseke lakaita. Kemudian Indo nariasangi Aminah set di sifana yang ketulina rampe tuhan ditata yang kona bahasi Aminah matan resiri jadi roh Aminah matan resiri engkalinga ini tomato aku selesuraku makun raye andri-andriku yang kai berjenis kelamin perempuan taro-taroi siri aleta nasabah aku makun raye dena gaga sirina hancur ni kampungnya hancur ni pabanuai majani keturunannya nasabah dega aga tu onrom matanang magesing aselena sangadinna onrot tanang magesing ko magesing makun raina engke tu laleng malor runtu wasile magesing jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga betuan Muhammad yang terpuji iya na yalipun oiri olo tawon kaceci Nabi nasabah kumelo inaset to jangan masusai pa tu dipuji majnun to jangan neke tu dipuji jadi dena si kenaro ujangnya si bawa tu dipuji itu gare fong Allah subhanahu wa ta'ala matro ida senge alabirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ijajian iswaseneng bahasa Arabna isnain betuanna dua maka itu kan ditata magi na janji nabi tari as-soma dua ahad as-soma mula Allah taala isnain as-soma dua nabi ta nasabak nabi ta mencaji wilaleng asalamakeun ridua wanua ya naritu wanua lino makutobaro wanua akhirat nari makuana do nasr untuk kita para lu itu dipaham makada ya nabi ta de na tuli melo boy cerita makasih ko tuli cerita nabi ta neki makada itu wali tata lebih makasih pasiha nareko ya coeri nabi ta bayar nabi ta ibancaji misuro mero ya coeri main nama di ustaz oh Allah taala makada di surah Al-Ahzab ayat 20 sedi nah baca dendre Ustazah Naimah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira agar sepuh Allah taala engkani riale malebbi nasuro kuigaro Nabi Muhammad akka coer madeceng uswatun hasanah onrok kami nama kesima kacoe uswatun di tafsir Jalalain wedingi baca iswatun jadi kong kato ngaji nak kira iswatun aja mak kira salah tani alina salah ini makurap paham jadi ra uswatun wedi toi baca iswatun ada betuana uswatun doma madapo makumpulu yasa yonrona iswatun kasro marepa mabecu yawan rona ada betuana iya manenna rialena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya matandre risesena sempajang letu boro witina risesena jihad det nami tau mati na sebab Allah taala makuto barori ampe mabicuna menurutna patangata wadi maneng yak kacoeri nasabade gaga tu ampena adanna Nabi ta sangadina illa wahyu yuha tegai ampe mabicuna Nabi ta magaro Nabi ta mi cawaca beru maka situ coeri magar Nabi ta ko tudangi maka situ cueri magar Nabi ta ko timpu manre ada beberapa yang bisa kita ikuti jadi ko cerita ki Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampe ya sengi matandre makudo for mariawa maka simanengi yak ka cueri to lebih kana selesai lebih ki nekia iya pana malo macueri Nabi ta sallallahu alaihi wasallam kota fusifa itlue aga na rosedi liman kana yarjullah iya pana maloho ki macori Nabi ta nareko tulifam masena fuang Allah taala ibu minasa ya ku fam masena pada taruh tau ibu minasa ai deto le macori Nabi ta ya kongka tahu lok ka di masjid na itelo matomina tungka fakuli paima ya kongka tahu lok ka masjid na itelo minat tungka na capu itelo na esilade ni sapa di masjid kabur ya kongka tolok kama mauli na andre wana tungka ya nama so mara matindro ni deneng kalingi cara mana ustaz se jadi elino ya komelo ki malo ngacuri nabita liman kana yarjullah pamasena pong Allah taala tuli ibu minasa ya kode cetta jamana mo na cette ki se di kampuno taro ni masumana ki jam magi na sabak na boji po Allah taala na minasan na mattomiha papujin na mattomiha uhu minasa tapi na rekon ka jata jamana manasa na tiap po Allah taala na boji mana ki sa di kampuno na boji mana ki sa di barbo salai magi na sabak tani papujin na rupa panwari huminasa papujin na po Allah subhanahu wa taala tapi rata-rata tu ko anu na surah pong Allah taala di jama mata mo itu mapujie daripada macece jadi makro tahu engkau mapunai sifat-sifat liman kana yarjullah yang kedua komelo ki malo macori nabita wal yaumal akhirah tulingka ki rumah ringgerang akhirat ya ro akhirat aga cerita pamale aga melo na wala pong Allah taala ya mana tegala saya mana
maka dia lena kurang lebih faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. De cenna mu maga beccuna yang kai hurai jamai lino mapada darro de tanna fitattafung Allah taala famalna makuto faroja namo maga beccuna yang kai hurai jamai lino mapada darro de tanna fitattafung Allah taala famalna. Iya ratule fikri na de gaga na tiwi nabi tasangadinna parenta pappe sangka ya kota jaman ni parenta aman ni ya kota ni pappe sangkai aman. Tapi aku ide lo mencaji buang, ide lo mangatro, mas susah. Narima kuan naro tu dari ngeraki akhirat. Engkau tu akhirat, engkau sufa malu. Dia gagal lepas puli catatan nama mereka dia gagal lepas puli pemalu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kumelo ki malu macuri nabita, wa zakarallaha katsira. Mata berkira mengerang fong Allah Subhanahu Wa Taala. Ingerai maka dalena buang, alena mangatoro, alena pun nadale, alena bagiki, alena mapatuo, alena mapamate. Kau tu lima ringerak di buang Allah Taala. Yakin dan percaya malomo ki macuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah aganna Nabi meloi coy. Bagaimana cakarudu ni buang? Lanjut. Cedemi menengin loka ki Makassar yang kana di Kapang. Tapi macei Gaspor aganna Nabi meloi maka dia guruta sampai dia kurangi aganna Nabi ipodi fuang Allah Ta'ala ternyata iruntu di pakalusurang 20 sera di surah Al-Qalam ayat nomor 4 maka di fuang Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim dan dia situ ngena ampe Muhammad sepong Allah Taala mainan ka lebih mainan ka kesing jadi ameloya curi di nabita ampe-ampena gau-gauna ada gau-gauna nabita itanai bainena Aisyah ya Nabi Muhammad magaro ampe-ampena maka di Aisyah kana khuluquhul Quran ampe-ampena nabita Quran. Jadi kumelo iro pulis sampai ampena nabita ibaca bimamula a'udzu billahi minasyaitonir rajim matama Fatihah lattu minal jinnati wan nas ya manenna angke kutu ko parenta pasti furina jama nabita ya manenna kutu ko pesangka pasti alena riolo tetangi. Tapi kumelo mana ki dibaca 30 ajuzu tadampung ka de ulai Pak dibaca 30 aja so di membare ya kota ini pinsang ya mate. Gua lampe na liwan lufuta sekedar informasi setengah mau 10 2 bungkak koi. Tete si aga nih. Si tengah ni telu alhamdulillah. Ya ro kuda di andre dendre ele na tadde metoni ha. Mamon tak moni. Dari makuan do tomo-tomo lebih ki selesai lebih ki ilalan naru akurangnya makutoba roh hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih siapa ampe-ampena aga ampe-ampena Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sampaikan satu hadis saja ia mencaji lisri dan nasir untuk geta kota jami telue insyaallah mabaraka itu yang pertama maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti ko Nabi rantai pasti na jama aga nasa Nabi ia hadis saya pula di Abu Zar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta agur ki mancaji tau mingkalinga ada fung Allah Taala itega kirlebo na yelino melo pinapa guru Nabi tawakkadai di rubatawe engkalinga ki ada di fung Allah Taala yelino engkamana ngatorona tadampung kapuang petacawa pemerintah yang lain engkau torona ini diparentai engkau torona tadampung ka imam engkau torona ini makmungin engkau torona yang menjual di luar engkau torona yang membeli juga engkau torona untuk apa semua diatur mencaji coba iga lulusu iga de iga mingkalinga ada iga de namino mingkalinga ada
bahkan pacarama tu lebih engka torona iri merengkalingai engka tu torona aga torona pacaramai. Saya punya guru di Patimpe namanya Petagasing selalu bilang begini, nah matu kongkawe reu mencaji dakwah pacarama engerang ye sesekali na akita kolok ka tahu, sesekali akita kolok ka bio, sesekali ite tengah kongkai mondrimu gili-gili tokki cete tapi gili ngarimu ri telowan ta isonai magina kurana sa guruta nasa babakkoe kumacarama ki itu biasa angka tok kadu-kadu na dua tu kadu ya kongka kadu-kadu nasa na maloli sulunna dena nyeng esu macarama magina sama matama diakala tu caramamu tapi nama carama ki na nang katok kadu may tangin no nama parali telo maga na napa menre pajai ni macarama eto matiin ro tu mucaramai. Jadi magampang ya aku tiani mengkaling aga cukup mana ni kutu diolo wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi dia tahu agak. Bagaimana masih bisa? Dua pi dia nama itana. Jadi di pacar nama yang katorona ada torona aja muli walampe aku dia na poji kita mengkaling ay. Tandrana aga matindro. Tapi dia tahu matindro ko alhamdulillah syukur ka. Ini tu merengkalingan kata tua torona, aga torona, rampai rendai guruta kepala kantor urusan agama. Ya aku cari itu dia, aja tu semua cerita aku tu dia awal. Aro di mundi sandre, baju hijau, nasa nyiro dewi tai. Iya, nasabah aku bicara ke dia, semua bicara toki yakin dan percaya. Dek nama dia perengkaling ata, dia kata engkalingan. Nih kia aku mamukko ki dua telung kamu tu rape ya aku dega dua pasti kasih di rape pasti tapi kau cari lagi di janji namu cipolo deto betul atau tidak makutoro ini ko imam masjid ki engkau torona kenapa saya singgung tentang masjid nah soalnya di masjid jangan cari terlalu di saliwangi kuma dece di masjid insyaallah mak boton itu saliwang ini imamnya saya kebetulan juga imam masjid kata masjid juga ketini betenge. Saya selalu imam. Maka dia guru tak di dalam ilmu fikih maka dia disuruh ki giling. Ya kau imaki disuruh ki mita iga pasukat taimundri. Dena gili betul sau sufufakum. Salat jami rahimakumullah. Oke, itu bagian dari itu. Tapi yang paling penting adalah ita iga masumpah taimundri. Ya kau lato tendre utuna aja nama lampe pangapumu imam. Lato dia nulis teton na yasimu bagi dua. Mu amba baca mu kutu diolo na itu atina lato di mundur panggil imam bayi engkau itu nama lampe engkau itu nama bonco tapi ini jamaah yang kata torona aja na tu lima bonco mu foji dia mulai tetot turak kau ada hari ini musuh saya elok sedih mau nyama sempat jatah aku juta kuliah ya namun ni Jumat ni lo tiba sajadah makere aja nama sajadah anak dia boleh tahu kadang tudak kipuan kau dingi ya kau dah tahu boleh tudang leu ni gitu kau dah tahu leu di mundri udah lo aku sumpah jangan iki tahu lebih kini anda selesai bingung mana saya kipung Allah Subhanahu Wa Taala jadi engkau mana ngatorona aja na disinggung mana yang jelas agi makokoe mencaji posisi ta na pindrenga kipong Allah Ta'ala padar ki bagalu ki pegawai ki aguru ki atorona aja kam mengituli linona mita pepeng na sesa ki materi suri mundi na fong Allah Subhanahu Wa Ta'ala iya lino melo iruntu nyaman na lino melo to iruntu baraka nyaman na materi suri mundi na fong Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah fungsi kenapa kita harus ikut aturan. Yang kedua nasan Nabi ta aga perlu jama ini wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha aguru ki etutu ijata si bawa deceng komakudan lagi boleh maka memang ustaz na itutu jata si bawa deceng saya menyampaikan kalam saya punya guru maka di guru tanah dia gaga tu dosa dia nawala pong Allah Ta'ala betul tidak kadang betul pun kira-kira na melo ko nawala pong Allah Ta'ala atau kade maka kadang melo ka tu deh caranya tutui aga patutu na jahe dosae toba
Dia kata tu kau, dia tahu ke dia dosa anak terdampung ka. Wadi jaji macam ramai kami nama tebu dosa anak. Tapi aja nasi buka dosa tahu ini tuana tu dah tafakkur ya leta pares ya leta. Ya kongka dosa ada tutu itu matu lebih ki magai nawala tu matu Allah taala. Terdampung ka ibu-ibu elok ke aku tanah. Bisa? Boleh saya bertanya ibu-ibu? Oke, terdampung ka puang. Kira-kira roh menurut ta ya ko iri ko macam misalnya tetoki do logo to na macam ki tiba-tiba ro lotang katonna gro macarita dewing kaling isara mata maga pun dita majato magasing maku moto ya aro we katalunu singgur ro ya ko de pata tersinggung tali wali wateng toke mencitau. Nah, itu bagian daripada keburu engkau tu makara ustaz magir ya di ya ko pangajari na ako delo men kalingay magi na saba engkau tu pangajar yo lota de to delo men kalingay ya rahmalun Allah subhanahu wa taala. Bisa jadi begitu ustaz bedi jadi makro pangalata ka terserah lena buang tapi dia gaga tu jatar untuk itu nak kada guruta kongka tu makutana na makada magir ya ustaz di masusa sri daleku lakai ku pare are bine ku pare are dia gaga makasi dia ustaz magero makadi guruta aja mutana ustaz dia gaga gunana engkau moto tapi cede bawa yang kai kami nama ke guna tanai alemu tu dak kita tanai aleta aga pura ujama pura laloi nawale kapong ala tala makoy nasaba di gaga tu tengala sangadinna agi pura tatane puda memani ustaz mewaewa naku nawa-nawa iki aleta aja kamu wetu ta mancaji anak mewewe to kiri tempat watta ustaz magiro naku tuli kabur enang kadita wadi jaji wetu ta mancaji anak tuli kabur toki boleh tempat watta iro carana pun Allah taala peringerangi ki dosata toba ki. Yang terakhir mager dia terakhir bu manyol lampe ke wi capu tok ni cara mae ba terakhir ye tapi setengah jam aga nasan nabita yang ke perlu ya pancaji ampe hikmah daripada maulid ini maka nabita wa khaliqin nas bi khuluqin hasan pagesingi misi pakmu lori padamu rupa tahu dia gaga tahu pojing itu majak sifae betul tidak bahkan to majak sifae dek na pojing itu majak sifae bayangkan ya ro to majak sifa na pada majak sifa dek na si poji tega ada semajak sifa magampang tega ada semaga sifa magampang ada gampana maka itu handritata ya ko mufahan ni hablum minan nas mubahan ni tugasingen ni ajae tapi matabba makko ko tahu ko hablum minan nas macam ipawi dena pahangi itu kata guru saya. Saya sampaikan apa yang dikatakan guru saya Pak ya guruku Tomiro kasih wandalkan maka di guru ta ya dasang hablum minas nasna angkairi hadisana nabita saisana betuana agana sanabita la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi dek nasoku tepekmu sangadin nafapojimmu lori padamu rupa tahu pada papojimmu lori alemu ya sang hablum minan nas ya ko masuso pada rupa tahu medun disuruh baku jauh ni ya ko masenang ibadata rupa tahu to yan maike ko masenang ibadata rupa tahu nang katoni masenang ya sang hablum minan nas ya ko masusah ibadata rupa tahu engka to susah rupa kaleta mapona ditoki ya sang hablum minan nas tapi kau engka tahu masusah badan rupa tahu alena matamu tanang hore makka memang kamu rupa ni to bansana yede na isi sang hablum minan nas ya kongka sila suran nama senang ale nama doko to bansana ye taniya hablum minan nas tetanggana menri dalena ale na menri tekana darana dena pahangi hablum minan nas na resika contoh guruta magari guruta contoh na magampang itu na magampang kada agam pana po magari ala ko palu kada ka palu aga po palu
Yagi rupalwe akatan niwina patatelin romu. Ya ko mapedi mo seding, mapedi mo to ko iya rupalwe muatate kang ilin rona padamu rupatau. Ibu, oh ibu, kira-kira koletu ida culita makada ibu sila surang engka carita di pasae na gosip ki na carita la kaita nata la tota tomat bahka mate maga apa na dita magasing atau maja makku moto to tahu kuta gosip Pak Mega tu tahu ya kau lena di gosip buat cai tapi kau lena mah gosip tabung-tabung kang ingina oh nya iya rumah kokoy matebe jadi dasar hablum minan nas na pauit pandita batas suhu tak sitongan ini hikmahnya ya matok koe ya matok kutu ya matok kutu ya matok koe tania nyawa mi carita nekia paponedingnya kutu ya matok koe ko mapedi kutu mapedi matok koe masanna kutu sitongan na hakikin na masanna matok koe iya yasang hablum minan nas pagasingi sifata na boji ki pada tarufatau bahkan nafoji pun Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada terakhir maka dah memangnya sebagai penutup 1 menit magi na matabba makko na sa toban ditata tahu de na melo min kalingade pun Allah taala matabba tahu de na melo tutu dosana matabba tahu majak sifat daripada na rupa tahu saya dilasana sa toban ditata hubbud dunya talli wa imapujin nailino na lupai akhirat ya kung ka tahu hubud dunia na pojilada lino tomat-tomat biki pasti na pasibola isibo sifat-sifat aga mangoa ya kung ka tahu na pojilada lino mangoa tahun na aga contoh na mga ustaz ya kung ka matulisu boleh kowe di mauli na pakro model na lisu ilang oa contoh ya buat contoh itu nak kemana tapi contoh pangkato tahu tu dari male nale sedi na TV lokal di WC na pali susi gora deh pakai tawa aku gak deh tawamu nang kamu sok bukro di WC engkau tahu makro tegai tanda-tanda na to mangoe tuli gora adakah iya nangka tahu tuli gora adakah gora toki makada mondro langoa mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu dibuang nasabah kolino nasang ikut tufan ritata ya cede ganda to mega capu to de gaga tu tatarima sangadinda daleta mutuful di fong Allah taala anyamanya-nyamani ni yang kaya ko matabbo pole na regi pong Allah taala sukru kina napai bagi-bagi ko cede pale sabra kina pai pake lan na pong Allah subhanahu wa taala iya ro di fuminasa risesena da sengilino iya dingi pagi salama letu mati diserimun na pong Allah taala saya kira itu yang bisa saya sampaikan puang tandang pong aga koli walam pe na cara maku angka apa pokok dendre upaleturaki mamuare tengeramu bagaimana ibu tengeramu dendre pae tengeramu dera tabe panitia ta chata ro mette makadade ya terengi male bate guna gora ko na turunya pusana ibu teng kali saya ulang sebelum kita tutup sedi yang kali ada ki pong Allah taala 2 itu ngeteng ngerangi tutui jata si bawa deceng tutui dosata si bawa toba 3 pagasing si bata yang keempat sila lona ka sila yang keempat aja nangeramu alhamdulillah aja umango alhamdulillah ye pae tamal ka sifat-sifat nabita insyaallah manyamak kitulino manyamak toki akhirat. Mudah-mudahan kita semua di tempat sini terutama mabicara engkau kina tulupung Allah taala untuk mengamalkan amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup mari kita bersalawat sama-sama engkau syedih buat salawatku salawat andalang mai ku andalang apa guru ka guru ta upakei alhamdulillah mabarakah salawat itu namanya salawat asgil karangan
Ja'far Shadiq, apona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu kali, yang hafal ikut, yang tidak hafal yang penting menguang-uang nih. Insyaallah katuna tu barakana. Ini penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabah Rabiul Awal, bulan salawat. Bukti kita cinta kepada Nabi adalah sering menyebut-nyebut namanya. Menyebut nama Nabi yang terbaik adalah salawat. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min banihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukron, jazakumullah khairan katsira. Sekian dan demikian. Terima kasih undang ata perhatian ta. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Mohon maaf, sebelum ditutup disuruh tadi baca doa. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama. Memuari barakah ilo doa tak, barakah tu yo asir untuk kita, irunti barakah latu mati serimundi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل دعاء إنك أنت الوهاب رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Terima kasih banyak Buang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.